Gradina iz Srebrenika i dalje traži svoju prvu pobjedu u ligi, a juče ih je u Gradašcu sa 2:1 savladao mostarski Zrinski. Igrači iz Srebrenika bili su u dobroj prilici da konačno upišu prvu pobjedu. Vodili su sa 1:0, ali su sebi dopustili veliki luksuz, pa su za nepunu minutu vremena primili 2 pogotka. Mostarci su u svojim redovima imali iznimno raspoloženog Filipa Režinu, koji je sa 2 eurogola i prava projektila potopio Gradinu. Upravo su uvodne minute utakmice bile u znaku mladog Arežine kada Topovski šutira, a golman Zukić izbija loptu u korner. U 14. minutu Gradina dolazi u vodstvo. Domaćin je izveo pravu školsku akciju, a Turbić postiže vodeći pogodak. Mostarci su nakon primljenog gola uglavnom prijetili iz daljine, kao Čilić u 20. minutu susreta. Bila je i Gradina blizu drugog pogotka nakon prekida i slobodnjaka Husejnbašića, no golman Zrinskog Adan Hadžić je na mjestu. I onda u 39. minutu poravnanje. Mladi Arežina je sa 25 metara uputio pravi udarac za 1:1 i radost mostarskih igrača. Ovu majstoriju u izvedbi Arežine sasvim sigurno vrijedi pogledati još jednom. Nakon nepune minute vremena Zrinski kreira potpuni preokret. Još uvijek zbunjeni i smušeni igrači Gradine se nisu oporavili od šoka, a zadesio ih je novi. Raspoloženi Arežina je ponovno u prvom planu i sa novim efektnim udarcem i pogodkom donosi vodstvo za svoj tim. Finiš prvog dijela pripao je gostima jer su znalački iskoristili uspavanost Gradine, te su je kaznili sa 2 prekrasna pogotka. Nastavak susreta je prema pogodcima bio mirniji. U 61. minutu susreta domaći tim je ostao bez Ordagića, kojim je sudija Mula Hasanović iz Sarajeva pokazao drugi žuti karton. Zrinski je dobro koristio igrača više u polju, a mogao i do trećeg pogotka, no Bubalov udarac sa distance ne mijenja rezultat. Kako se bližio kraj utakmice, Gradina je sve više riskirala i vršila pritisak na svojeg protivnika. Tako se Husejnbašić našao u dobroj poziciji, koju ne koristi kako treba i prilika odlazi u nepovrat. Posljednju šansu da promijeni rezultat na utakmici imao je Katanec, ali i on ne pogađa mrežu gostiju. Tako su Mostarci osvojili 3 gostujuća boda i popravit će svoj plasman na tabeli, dok je Gradina i dalje najslabija premijer ligaška ekipa. Imali smo jednu 100% šansu i vršili pritisak prema protivničkom golu, ali uvijek smo se bojali neke kontre da taj treći gol ne bi nas poremetio. Ganjali smo na 2:2. Na svu nesreću nismo uspjeli, mada smo danas puno bolje igrali od Zrinskog. Da vam iskreno kažem, zadovoljan sam osvojenim bodovima, a igrom nisam. Mislim da treba Zrinski puno bolje, puno kvalitetnije igrati i ovi momci što su danas priliku, neki nisu ni iskoristili, zato evo, trebaju svak da se zapitaju što i kako. Napravit ćemo jednu detaljnu analizu, ali sigurno da smo zadovoljni sa osvojenim bodom.